نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يبعثون. أما بعد، watukufu wa Komoro wa Maswamane, waheshimiwa wanama wahimbwana ikao ndorayandisa ranji 2018 atarjerwa studio wakati lono unu ngamu mtosoni hezento sasa Kiislamu ni mwambieni ukaya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kejajo ka wajibu ekao siku leo yinu uhisa kabla rahare jarenga mbabi harumaze mimbar zinu raonesa mbano ngonjima mongoni mwezi jihirio harumai masiwa ndongo ikao rikauzilindia ukangazi job jihiri na ndo mjo wahorikao leo ngwangwa parwao au waparwa nezi ya asumana zali yezikao leo nganzawe jinike o usukani wahensi ya hatu ranguba la tarjerwa suli leo hamara ya raru uhutajio ya jinike usukani wa Komoro. Watukufu wa Komoro wa Maswamane, ngami msafara ngami harumo mjiwani isi usiku leo yinu sha yo wajib ndengefunvu harumaze mimbar za tuzinu ndongo mbabi ninasuhishe wanama ikao leongwa jihunda wa masiwani wakati dharura ikao ndo rawabakisha riwambie wakema vigila rondondo ili watartibishe izo ikao ndo Mwenyezi Mungu yajo wathibitisha wazifanye holi honde mbwana retianziani ya uwana no katili unu ya uwana nizo ikao ndo wasumana zaline shekundi wanzuwa zifanye usiku maudu ngamjua ukaya siwasa ya iwasi ni wari liyo wala karjaparo shemeza hamwanada mwikao leo ngarjua ukakajavotiwa abo kajajoparo karaisi wa hatu wa hensi ya hatu kwa joamba huja ridomba ukaya ngabazifanshi hao na sofanshi hao almuradi sizor aminio do ukaya mbwana ya hatu ya jana na leo doambia wa Komori ukaya azalingu joroha kaiti na hunu wala hunu ekale ungu hadaya wa Komoro siku maudu haupara baadhi ya wanzani wa hewaje washuhudie damu ikao leo gujokahitia hamara yasaya harumwensi ya hatu haukanga rujua ukake na ukiri zitsobira basi gar amini ukaya usiku maudu kona tsobira basi ngela vime utemba hindo kokangani dekando harume janibu ya hatu dekando harume janibu ya hae ikao ngar amini ukaya insha Allah ungejukaya harume janibu ya hae azale sumani huritorea jali kao watu rihutorea banwe kanga mwandu warongo wao iyo ambezo wao no maslaha karna wazia na waambe jali kao leo watu ngartingo hamba rambao ukaya enamna sisir aminiyo mbana yinu karna ujua rile jeze sanga nzima emasiwa ya hatu ya tsorengwa yafanyiwa itea shaikundi nzima wa harumwensi ya hatu kena ukiri shakundi shinu ilfo bapara hani henamna ya ufanya hata haina namna yonsi pia riwatowe hadaraja ya ubadzima na uhuruma wa hensi ya hatu kwa si watukufu wasikwa maudu usikika ori nadia haina mahala wansi pia rinadi waparahanihe hufa au kana moyo damu ndiyo rikutajiao de damu ya hekla ya Asumana Zali hekla ya Asumana Zali ilfo waparahanihe damu haukanga rujua ukaya ekaka vajachiha damu azalika na helewa na azalie mhara no azalie mhara ngela dhimu ya vuriziziwa bombe ijo mpasa shahitwa haukaka kajapasula shahitwa ngujo ripasuweza hatu abenge wanama mlo Komoro rimwambia ani ukae nkodo ngela dhimu iwane
enkodo ngela vimwe iwanwa hauka wakati wa wanankodo usauja ilifori pasulane zitwa ilifori njilane magunjini wasikwa maudu ilifori rinjiane magunjini bwana mawahe bwana msikubali suma msikubali mshangaziwa na muonese uwotonia wanyu na muonese mahaba yanyu nensi yatu na muonese ukaya ya ntike na ujua iketeani ya mnaikundi mzima ya telelani asumana zali nuanrwa hai wallahi summa wallahi ilfo haina watonia wahensi haina shababi uamini ukambwa na inu kena uhisa basi na utiadamu ilfo edamu itihe nobora yezinu ilawe haukangari aminyo ukaya yezinu ngejoulawa haigozi shamvuyu yezinu ngejoulawa haigozi shamvuyu yabongela thimuyo yandisiwa na ngudo sikwa maudu watukufu wanama wa Komoro ikaunga mjuwao kaya embwanari wana wa inu mbwana ya haki abonge haina mrulikao leo hafuhe mbwana inu hafu jihadi asigari aminio kaya insha Allah nusra ngejohuja ekati maudu ndo shao karna ujaridasi il faut publier zemozinu zirdoro harmo zanyo za hatu rijue ukaya ngasina makatili ngasina madhalimu ngasina mafujari awenge ekari wa parisa na ruwango zitwa haukaya ngar aminio ukaya iyo nde mbwana yaribakia na sinu anruwanu il faut wanguwe zitwa jeheli wajipani yao warunguwe zitwa za hatu wanama watukufu wa himbana simwambia anuka usiku leo inuga miharumu mjiwanisi mji mtukufu mungari mwemeji ya Eko d'Azur sijani wone jamaa shanja jojua hulale masihu ya leo ya bire rahane jabe ha message na onesa wanama wambana ukangar jua ukaya wakati usauja wakati waujivuriza uharuma ya sufle ya mwiso ikao ngejoula ya ho mashriki no maghribi no suhaili no ritsanganyihe hambabano wazima ilirambe tijao ejo kaufangu jo hufa ejo kaukana mongu jo kana moyo shangar aminio ka wakati ndaunu undo wakati wahemwe na Mkomoro ujorambushiwa nezijirio zinu nekeka jarambushiwa leo kana paro rambushiwa nam message inu message kaonge ngalikia nao message ngalikia nao nizwe kaundo la kausamba emakati abira haukae dhalimu oi ekatili oi hahisa haritorea ilfo batu limonese ukaya entini ya hatu sinae nangara aminyoka wanazijinru ikawa leongwa himao vanu weridea hemba biza masula hantinti za hao na wakenizo shabanu rasi harisiha kartia mruri shindanona he ito Asuman Azali mruri shindanona he yeuparo Asuman Azali na Asuman Azali ngojolawa rahanza rakujanza haukai Komoro iyotia hao Komori hwanza Komori isomesa Komori inuka sharafa shahuja ujihansi ukaya ngawa adui wa wana toifa wa enti ngawa adui wa wana toifa ngawa huo wewe hifa ngawa fungo bure hanzi ya soza haki idhan hurende adui wa wanansi yawe Mwenyezi Mungu ngujo unika iqabu ikawa iqabu hiyo ngujo honesayo ranguno sikwa maudu inshallah haukaya ekauka izo ukahanza bapara hani hedamu arwanti ngejotiha na hususan edamu ijotiha dedamu hekla ya hanyu ekla ya haho nda unondo haho gar aminyo kayo dedamu ijotiha Asuman Azali wanama watukufu wa himbana ngasima show tafara leo hakanga wandu ikao leo wajitoa hambabi sandongo ntinchi za masulaha za hao waunda wari watishao hauka wandu wao wajihansi ukaya ngwaju jabanu wajiwadu wabezi wanzao hembabi za masulaha ntinchi za hao ikao kwa na paro zihunda abe ngamparo hajikuyu kabisa yauka usikwa maudu edamune tihe hauka Asuman Azali harumekla ya hahe izo nizo ya panga
makatindanu yayo rione za chiri wa mumji wa karibu masalimani ya Itsaraya esala wazi emabeni ende wa jusalebwe shaya boraha ngamuamini ukamnyezi Mungu hari nikasawabu emasihu ya leo hunda botasi inshallah enusra ngejo huja ejo mbaende kuchohenda shakarna ujaribe nafasi zana gosima karna ujaribe nafasi hata ngari mparaoni ni wananyasi wa himbana ngari fanyo appel ni wananyasi wa himbana muelewe ukaya wakati wa uchinjwa usauja ilifo mchinjwa au mchinje ilifo mchinjwa au mchinje yone reality nekaka mjazifanya safara leo yabunga rjwa ukaya homba bahanu rjo kaziwa karna uhea asuma na zalika ondo rishindano nae ranzi 2018 atatirwa suli leo karna ujua rivumbuwe mwanadamu itsonduo wanadamu wadunga yabo waunga uma innocent hauka azali ngujwa izorendao azali ndemdianiki wa sharafa nentia hae azali ndemdika wahanikiwa watwania nentia hae azali ndemdika wahanikiwa uraisi no wananchi shaha dhulumu wananchi idhan lewongwa nzu ya watimizi aboho lewongwa nzu ya watimizi lazima rimtimizi abenge nyuwa na nyasi mwandisa jana uhunda leo na mtimizi zo mwandisa na mtimiziwa au mwatimizi yonde risala rimbeshiaoni emasihu ya leo nyuwa na nyasi kao ngasiba zima hauwania watania wa hensi ni mwananchi karsina apeli sondiyo apeli parao leo de apeli ya edamu na isihe ikando harume klea hao au ikando harume klea hatu kama sinamna itsonda yino azali ya sumani kana uroha ekakaja na damu ya rambia wenda ambassade de France il faut ya sampanyiwa ya tawendo ambassade de France il faut ya sampanyiwa ne kakamja msampanya ngujo msampanyani kakamja msampanya ni wananyasi mdoma siwani ngujo msampanyani bahata jokabja hunu ajari tsahe ngari jo humtsaha iyo ngari mwambiaoni ngasi Marseille ngasina mahamina ne azalika jatao mduwa hae Marseille abo hakantsinguri lindo ne ntsiyo iyo hatu sinaye ne masiwa yayo hatu sinaye inshallah wallahi ekanyi wana nyasi mwende kinyume nizora hamba ekanyi wana nyasi mwende kinyume nizora hamba omba bahanu mjohe hansiwa ya laitani kuntu turaba ondo wasia wahangu wa hema siya leo harumale suala la huso kwa maudu osikwa maudu ngolindao damu harumwe klan ya hatu au ye klan ya Asuma Nazari. Soyez sûr et certain que kakas jafanyishia Asuma Kanaura Jaidingoni wakomor simwambia nuka ya oskalewe inu ngami msafara sha ika wajib shati sunna huja ni behe message inu ni onese wanyama wangwanya ni weshelezi zizorahamba ni weshelezi mipaka ya hatu ni weshelezi zizokao dora wafiki ya nabajima ukai safara leo il faut badi heshuma shiri aminiyo shoitima deshuma ranzori shibitize Asuma Nazali emasihu ya leo uhunda botasi nam yabo ngasi wadhe izora mbao ngasi madhomana nagar aminio kaya ombaba hanu ya jori parisa ngujori runga eshuma nana sibatu ilfori mrunge ekakarja mrunga narirunge wakaribu mwahe nam ekakarja mrunga narirunge wakaribu mwahe
iyo nida riparawe masibu ya leo uhura botasi ngarjuao kawana yasi ngabo baadhi hao walo wahara walo masiwani niza habari hizo rezisari ziraswidi shaka batsi hata mbasha kachoka yonti enyulo muhara na kebavuni wabulie ema watania wakweli waamini yembwana inu ranzi 2016 hata rjetu wasuli leo kema watania wao waonda wali amini ukaya ngwacho wane mbwana inu sikwa maudu kelka swar we mabavu ya hao walio shaye mbwana ngecho urema ngami na message ya bili message ya bili ngamu ibasheo ema kandida ngari mwambia wani barishia za duskur mbali na mbali zila wanao nema porte-parole wa hanyu nyima kandida en particulier de mwana ya Suzuki watu porte-parole au directeur de campagne Daoud Halifa njaka utani mjibu shanga sino wakati richoka wajibu shanga mwisho lezizo mbana ngonzima mrilende ma victime wa hembwana inu mrilende ma victime wa hembwana inu shamnyezi Mungu jomlibani heze ni ya zahanyu ya ukalewa mirongozi waya maila jana ila mirongozi kao ngali amini ya ukaya zila nizo mapanga shamwambia wakomori nrabo mwambia wanuma wamnikano wa amini funrabo bo Daoud Halifa dawono wananyuho wanuma wakomori wamnikano wa aminifu mwambia nrabo jana mrudi mwambia nrabo leo nanga mjo wambia nrabo maudu banu kamchurongoza watoto wa titi bo Daoud Halifa kamchurongoza watoto wa titi ze maarifa za hatu ngari amini ya ukaya ngizo sawaneza hanyu sharamba na mtende abenge ngari mwambia oni nyima kandida harume mwana inu mrilende maviktimu wa hayo shamnyezi Mungu jomlibani hezi nyeza hanyu hukahungiwe nasi bo Daoud Halifa ne mwana nyuho ancien porte-parole bwana Rasida si mnungu ndo si mwishia ema kalima hayo usiku jana ya jiralie nayo wahamba bo Daoud Halifa idhan iyo dalil ya ukanyi makandida nga mwanzao mwende mwahanyise pouvoiri nyina zalia sumani na mwende wakomori wa mramuani na mwende mahanyise pouvoir nyina zalia sumani na mwende banga mjue hansiwa omba bana jua wa hansiwa wallahi summa wallahi ngamjue hansiwa ni asubana zali omba bana kao do hanse jua ari mashali zao ni ukamwambia wakomori rabo haukatsinda asira tumdungani sinda siramba ukakartonza kartuhenda haruma ushi sinda siramba ukaya karituhenda baze conditions za vote kazitsi shanda nyuma kubali mwenda haruma mseto nyinyo haruma kubali mwenda haruma mseto muhadalo ne makandida zinabo zembio wendao pia kati ya mwisho yanu ngwanza wakafanya ni ngwanza wafanye namna ya henda harume guvernoma ya sumana zali yetu hansi mfumo jao shamsi kubali muhadalwa uka asumana zali ngaka hanza dialogue asumana zali haka hanza dialogue national wa Komori kajajo kubali hansema governor wa wararu wahahe maudu ngondo hansiwa ikelewe makandida ngwa jua hade wa Komori hamara ya saya ukaya mfumneja o ngabajoka parhaniha mkonchi ikaori wano ranza mkonchi huo ufanyiwa na opinion international ya landa na zali hai raili ya zali hai ngujotimiziza misio zahe azali asumani abange msihade wa Komori
wa mvotini wa mnikanu aminifu msahade wa Komori bajuzi kamjavotiwa au mvotiwa mhibiwa yesu mwamba nazi kamjamba ze presidency nga suka mbili ngele wema na mwamba ukanga mchuka ukansi mwenda ni hanyindi kwa rasida uzamba chana ukanga mchuka nsonda ni hao yabanu ngamrenda wanatiti yabanu wa Komori ngamu aminyoka banu sankiliza hatu kasisi sawa neza hanyu au ziro hajura haneza hanyu yesu silanda ubinga zononda yesu langizona tafsiri ndi izo za hoa kazi ne kaza lingu fanyo maudu kamna unaona bahanu shanga mjoka nsoda ni hangu yewe kamri Mwenyezi Mungu ne makalima mnyambao yanu basi nunga sibakio arshivu borasida Daudu Halifa mwakarafi mwambia wakomori wanumbanongo ijokana mba maana ba wakomori walemewa mwendo mwaona uwatania wakweli banga nyama masul wa hizijiriyo harumwe mahamitsanu yinu ewe ekambuli ya sumani harumwe mahamitsanu yinu ngabo ajalinku wa Komori ngabo ajalinku wa siasa. Mimi ya message hiyo yuabili na kaombesha ni makandida ni maporto paroli wa hanyu hizo Daudu Halifa amba juzi ya ungwenji sini rasida rimwambia nukaya ngamuhada wa Komori haukatinda asira tsukubali obanrasi harisiha rangarjoka ufuzu leo rakarnaka ufuzu sharisiha ramba zalia sumani ranzi 2016 hata leo yetira isi wa hensi ya hatu nam gamina message ya bili ya rau iyondo kayo ngamwibeho haruma lebavula mitsamihudi bavuna zaliwa haukatsono anazi jindu ikawe aswili wazaliwa haruma mji mtukufu wa mitsamihudi mjini kapitali ya hatu niweshelezize niwambia ukaya emane mdo kapitali nabo balo miji ya mzingizani karna uchua haruma bavu nzima rikena kapitali mbili ndaru kapitali yonzima ramba mitsamihuli mjini na mkera thibo wa mitsamihuli mjini mdonesa valori ya kapitali eni manahanyu to chabanu ngurongo atisoda amba hunu mitsamihuli mjini Muhamadi mzeye mitsamihuli mjini kampani yari kachafanya jao kachasisa jao ngari mwambia oni ukaimana balo kapitali dabora mzingizani ramkubalini ukanyi kapitali ya henti ya hatu ya hele bavula hatu kama simru dhamana mzima wa siasa ya salhani harumu mji wa mitsamihuli mjini kapitali ya hatu ikawa ena mbahuruma itoka yonti na ino ile juu la mlima edalilu ngarosono yao haukanyenda mwendo ihansu ambaba hanu kachaparo fikiri mwanadamu ulio osanantur shaik sodamba mimbaladi na mitsamihuli mjini halafu mjarasa ngamzone sao mjaraha ngamwanganao ambayezi ya fokulo yani komru rijoho mto wa maudu haukangari amini ukaya isharia mshinzi shahensi ya hatu ikawa leo shibadiliwa hema sulaha ya azali ya sumani
shaje shakawe hanti ema gouverneur yayo yo mararu inde ajali ya hemasiwa de sharia sha 2018 shabadilisha misinzi yakahujale ho ijijeni ke suraya ya ema gouverneur wararu wa SRC abange Ibrahim Mzee gemwe ngoni mwandu alisesumu nyasuma nazali halafu Ibrahim Mzee kana mjua ensi ya hatu au ya davu ya hatu ya mitsamihuli ike victim ha Ibrahim Mzee hasibabu nezi ya kifujari yani kiwayo jana itsojo kaurasulisha bahanu abonge wananya nyasi wa kapitali ya hatu wa jobanu wejawamba ukayanga bwandu walokinyi mene Ibrahim Mzee minde kina na mitsila usiyo harumwe mitsamihuli ngami kinyume ne Ibrahim Mzee haukaitsi mongoni mwana wa mitsamihuli kwa wahana sifa njema wa harumwe lebevula hatu kamil njamba yetsi technicien njamba yetsi mru ya ladhimu ya kena na poste politique yetsi mongoni mwana wa hebavu kwa wahanze bavu kwa ujwa ibavu yetsi mongoni abo wachuka uhabanu wa mkaze beramu na wahewa mkaze shasisi siso jo heyari mpuweyo kinyume ya kampanyaru ya kaudeziwa wala mwana watonia wala watonia mkomori no watonia wahahe haonesa ngaruju wao si wakomori sinaswa mitsamihuli bai wakomori hakawala handani wala ndi mndu wana nema mercenaire umwana mshangu Hadija kakutuzijua umwana Masedumur kakutuzijua abangenga nimwambioni nimwambe nukaya ule ajabanu juzi yakahamba ukaya ngabwangu ikangwa hivi wao na Ibrahim Mzee simongoni na mimi ndekina mruhe ya urdi unde mimi ndekina niengawe yezi ya kifujari ya sumana zali tizali wa mziyo halafu ya wani Anthony Regeze wananyasi wala wahewa nujuzi waka ukompare baina Ibrahim Mzee nebavu ya hatu no mji mtukufu wa mitsamihuli mjini na kampanyari ayo baina albahri wa samaa na rangalese tarehe omwana ma abenge karna ujua sibavu ya mitsamihuli rikema victim Ibrahim Mzee bari leo hehantiwa au hanomewa nesersi asumana zali si chao yone mana konga reparawe nkodo na yandise beiko jo handise nor ya hatu na yandise nkodo dingohi icheda munro jomba ende ejombiwa ende ejombiwa kensi ya jaone zenjema zoka badilishia baada yezi ya kifujarino ini yezi itona mwenji ngari yashioje no wakazi onsipe ngwanzo wanshi hamwenji wafanya uzi hazi ngwanzo warume mwenji iso kaziti ini yezi yarangamiza karsina mabare bavu ya hatu ya mitsamihuli katsina hata ngaronesi wao Junaidi Utungo directeur wa mamwe ngaronao rikabanu rinadi ya tolo hata hojiro ulio ibaina ya hemiji ya hatu itona mwenje na basi factory ngatsigo henda nge yao hata hawasa ulande mnango hawazali lazima ke yao shakartina mwenje kartina unono wa daima kartina maisha mema kartina msomo gebanga mwanzo nsikeche zeno gwezo zitiyo wanana mrambie za kweli
halafu njeno ne wanama wala hunu wahenda nsingio jao nsingio barabara kama tizitio kamransi msihade wa Komori msihade wandu waona walona matso nao. Ile message yangu ya hema sio leo amjuane nde armwe mashulangu shaizo ni mwambiaoni bwana ama na mweshelezo rahamba ewe bwana nereme osikwa maudu tsende bure na wende nezitwa za hele za heserse za madhama na heserse na wende nezitwa za mawaziri makatili madhalimu mafujar warengensi hatu mateka. Naam, osikwa maudu na wende ne mafujar na wende ne makatili ya mawajara wana namdise basi mani nguchotawa endo ambassade de France yafanyo sikwa ima mercenaire nguchotawa Peter na msifurize shanga nyima fenya ezajiri jana ondo wala wakabala odosina ikikamwavuriziza Peter mwa watsambaza wapaswezi twahula shamwa waransi abenge miadia hatu na suka maudu emission na hende Mwenyezi Mungu jorin ke taufiki ya ruchagilie kheri ya benuwe ukweli ni mahaba henti hatu hauka simongoni mwandu wanzo henti hatu simongoni mwandu kangwanzo mabavu ya hatu simongoni mwandu kangwanzo miji hatu abenge ubazima na uwatania na ukweli na rikebazima ili rasuli shembana hau harakifu inshallah. Nukta wa mwiso harumwe mesaji hangu ya bani masifu gamwibesheyo mji mtukufu razaliwa wazima no mji mtukufu wadi majuu ya mame ikao emijiyo yo miji wanzani emijiyo yo miji kao yona mahaba watsanganya famii watsanganya dola zitonchashi abenge holiho delikafa la jiri mfumura kanu watarjeru wasuli leo si wananyanyi rilobo nze kao ngarjihundao wazima ranguro siku shetindwa shinu shajira tarjeru wasuli leo haurongo wa hajikuyu rilani zono wika ondo za jiri baina ya hema supporteur wa he equipe nationale ya hatu yambao sole Texas ya uzio ne arbitre central ya kaurese machi yao ya juzi baina ya equipe ya mjini Sada ya mame holi wale za jiri zonsi pia amrengo e fursa yinu wa mibinafsi nanu wana amaonti ritekeleze zisamaha za hizwi kaundo za jiri au kaya amadeli na sabiki na zamba umji wadi majuu ya mahame na mji wabzio wa mji mzima yoti mjikao ila dhimuri baki haruma wadawa shangar juwao kaya haina mji makati ya mwisianu ngayo na wana wai ngayo na wana wema abukarna ujuwa rambe ukaya sinde razana hii banyunyide mwazando yone mana ko ngari parao uvazima ngari parao unaanya ngari parao maslaha ngari parao rihunde namna ya ujuwa reconcilie miji hatu hauke miji hatu ngiyo na lienzi nji baada ze famille shamsidwaze ukaya hata ze honze za hatu zonzima yabo sisi wandu wa umana si wandu wa ujulana hali si wandu wa kubaliana haina za jirizo nsipia rezihanyise ili baparane ubazima na amani ya leo na maudu
ya hemiji mitukufu ya hatu yinu yomili. Ndudi ni pare ya federation ya mbanku wa mahame wakera dhiwarengezi thomana za haudi ngosi waileo ukawa haina zijihirio haruma zetera baina heze ekipe ne jamanda zinu zijihirio pia ngoma thomana ni maudu ya hao ngwajohuzi siwa holi honese anketi kao ngar sifanyao ngar amini ukaya ngela dhimio wananyasi madhamana wa he federation ya mbanku wa mahame warengezi thomana za haudi ngosi warambushiwa ukaya haina zisubjihiri zonsi pia ngizo harumwe zito za hao wajau ni pale wanama wabzio watukufu kosi wanzana haku masuporter wanawashe na wanaume wailewe ukaya imanawenda otera ngondo wa supporte ekipi ya hao irendo ishinde nge rijomba dua inshallah ukamka benze ima supporter wa hili kipi ya hatu warambushiwa wajue eza waladhimu wajue eza waladhimu thumma na wajue eza waladhimu kwa jajue eza waladhimu ya mungu atiyao mji wa hatu haruma ukhasarifu warudi watie ekipi ya hatu haruma ukhasarifu wanama masupporter wa ekipi ya Soleil Texas rawanaume rawanawashi na mrengeze thomana za hanyu mweleo kayo mji wa vzio mji wa tarehe mji wa vzio nguo na sharafa mji wa vzio nguo na sharafa shitoncha sharuma ikomor idhan mtirini kadzina rutonilo na mkeravi mwelewe ukaya haina za jihirizo nsipia ngarendobi yori hunde amani ya hatu la sinu wananyasi la sinu mji wa hatu sha na mwelewe ukanganyi madhamana banyu mrektifia za errori za hanyu kao domzili sao haina wakati o haruma ndongo hamanda sinu kena ujuari sami kila thimori mwambieni uvertoma ukaleo ngarendo mbio haina namna yonsipia bapara ni amani sha na mrengeze dhamana za hanyu wazimano wananyasi madhamana wa ekipe ya Soleil Texas ili baparhani jazinu zitsiparhani hetsena haukaya zinde zitiao zeropsha ne zenkodo mbali na bali haruma miji haruma mabavu kartsu hanza zibaki tarehe mbi haruma mji wa hatu kwa joamba haruma suma hele bavu la hatu yone message ya mwiso ikao tshazimia niambie banu haba yakaya ngasina tsihumbili banu huna tsiuraru ngasijuma utafiti le suala lino ilililundi ya shawiri ngamfikiri hama ngalendole hundi hashawiri shalazima bona unebati nlo banu abasa nitekeleze message yinu Mwenyezi Mungu ajoruwafikisha yarijangidie khairi yarinika ubazima na mahaba ya hatu ndasino mji mtukufu wadi majua mahame hamme hamshe hamu hamtuti ne famille tukufu kao do wenyi emwade kao ndo l'hôpital emakatrona yan Mwenyezi Mungu ajomnika shifa shijo mtsongeza yareje harumazi hazae ili maudu yaje yatimizie mission ikao de anikiwa ni federation yaifanya ngarimbushirao unono wa khairi ngarimbushirao unono wa khairi inshallah na uomba Mungu ovatima ni mahaba ya hemijino mili no wanzani no famii udumu haukasiti wandu wa umana siti wandu wa unika na leçon zijo kanziro shanga muaminu kaya le tarehe ngio hakim ngejo hukumu umjiwa limajua mahami umjiwa bziyo ukao iyo mijimili ya sawa rangu jana tarjir wasuli leo wa akulu kauli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.